Air Force One Commander-in-Chief President Joe Biden mualpho video atanga alan danin zirtomni khan US President Joe Biden chu Air Force One kailona alon chholain voing mozat atot hluti hretani Commander-in-Chief kumsom sarpurka upahi John Bess Andrew kailona acheswala hian vane tlak takin railing avon man lo ani atot hluk na hi Air Force One kailona tanga athole nu hian hunrei vaklo intiha damin tlo theina chunga aluta Georgia lam apan le ta ni White House Communication Director Kate Bedingfield chuan President Biden din munchu athat thu le liam atot lo thu asai President le Vice President Kamala Harris te hi Atlanta muna sponsor ator thana thlinga wangkhan Asian community te mutura kalchuak turania he huna hian acheswal paltani November thlaliam ta pokhan President Biden hi uinen a infiam lain akia utpala kartam tak chung orthopedic boot vuangain alom le toni khovela Rul Vang Tak smiley emoji lem chuang chu US dollar sangro kinanshal saphai chum thazat le wang tak mai bol python anti mai chu taksa zirang mak tak wang le rol dang ang lo taka azia adanglam em wangin aman po atawang rang hlea pakata US dollar sangro zatin anshal ani he rol wang le man to takhi ramsa chithla na lama hunrei tak lo bai to tu Justin Koibil ka an asiam chuanin ataksa hian emoji smiley character pathum chuangin heng ang rul makhi mu turawang em ane Justin chuan he rul hi amak danglam em awangin camera in thla ala online lama pholan nuin mi te hriata alar ta chiam ti hretani ball python hi kumsang ni somproka apianga Justin an a video le thalak mi te mu thei tura online lama a chop chu ala hian emoji pani ba ka nei lawa ataksa achuang lawani anuwa emoji dang pakhat siam thar lein ataksa emoji pathum achuang tawa mai ane